Tangi penpau ke sungu iu belai na kaliang jungi kum ka matan persekutuan konferen i don hang ne na kaliang junga kum chairman jongka nang ta itunusan Andy Mersing bode sekretari jongka trust committee nang ta itunusan je Mersing itunusan si Mersing i bode ki record jongka trust committee bode ruki ex chairman jongka matan persekutuan konferen dahaga ne gesni santarik Desember ar hajar ar ngelawan kenang hang ne ne jaka jongka konferen ia kapan dah call leka, jaga ni kerja setang khniat por min sa IT ka saka distrik namar milalong ka distrik Matan. Di tempau ko ni sungu I kamtam kino yalam ki baswa jungi ibudon ki jingai na kapan ta ban punyo ni kerja ka jong conference. Jaga ni kerja ka jong conference kabudon hanong po kalong kerja ka ba internet de angkerman ru ba kum ka distrik bersemai ndaga ngila simti yaga ni kerja ka yang salah ia kawan bu projek di ba kongsan jong ka distrik ke jongi hang ne nongpo tekum ke jingi don bentang ai bentaru ikini ki khot ki don lang ni bikin ai ke jingi keren sikentin arkentin boleh te to kumu sekretari jong ka trust committee hadir ka bangila jong committee junction bangila penbaik tang bentar kon poj ni ka jaka bat ngi sengu yo boleh ulai lam ni bangila poi ni ka jaka akan bagi dan kisaki sebut ibabiang dia akan bagi long chua jongi gila bu tak ni pilar sodong jongi ni ka jaka bagi yok ben khoj bat ni kermen ru mulong dau Jerman jong ka matan presiden konferen baik ni ka jaka kade ka ba scam ka ba latikna ka ladat bentok bentar nombor jing thok ki badai nombor ki bor ki badai pe ki jaka Dengiru ngedon hang ni dengan taban penkuj ni kecaka ban pej ban jengok ban pensisa nak ke por nama hadu mentah kumulong mentah ngedon tang ke kecaka ke pelati mo menamta ban ku ban snai ke ying hadu ban snai ke ying ke pura ngim pan lak ban le de nak liang jung katros penting penpau ke semut konferen dengan lam jing mesua ba titit ni kecaka na beta kini kejuk ke ba ban sawan ke ba di lawai jungi ke seyon perengkam ia akan mengiru pengindon hang ni kena kejaka ka ai jing kermen ini bagi salah benda yang maha kena kejaka man rasin mak poin sikam tu tak tak boleh sebut mo